Stand-up komedija Made in Bosnia, predstava čiji su protagonisti Hazim Ujčinović iz Tuzle i Filip Andronik iz Sarajeva, nakon 10 godina ponovno je izvedena u Tuzli gdje je zapravo i nastala. Veliki jubilej je obilježen u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona Tuzla, gdje je publika uživala u sat i po smijeha u situacijama iz bosansko-hercegovačke svakodnevnice, koju su Hazim i Filip prezentirali na duhovit i njima svojstven način. Gdje god putujemo, uvijek kažemo mi dolazimo iz Bosne. I sad ta priča, ne možemo mi tu priču vama da prodamo jer vi i jeste iz Bosne, ali vi ćete se prepoznati u tome da gdje god odemo mi iz Bosne, vazda nas pere onaj stereotip glupi Bosanci. Stand-up komediji Made in Bosnia, predstava koja je odnedavno dio produkcije Bosanskog kulturnog centra Tuzla, nakon 10 godina ponovno je izvedena u Tuzli, da zajedno sa publikom iz grada gdje je priča počela obilježi veliki jubilej. Filip Andronik i Hazim Ujčinović proputovali su i svojim šovom nasmijali sve od Vardara preko Alpiji, Šengena do velikih svjetskih gradova, a krenuli su iz Tuzle, jedne septembarske večeri gdje od tada više nisu nastupali. Mi smo, kao što Hazim reći, sasvim slučajno sreli na bini, da tako kažem, jer smo obojica se bavili stand-up komedijom svako za sebe. I u jednom tom slučajnom, spontanom nastupu smo isprepleli naše priče, naše šale, malo je pričao Hazim, malo ja, i to niko drugi u državi ni tad ni danas nije radio, takvu vrstu nastupa. Pošto nam se to toliko svidilo, pošto se publici to toliko svidilo, rekli smo ovo ne smije stati sad u tom trenutku, ne smije to biti jedini nastup, moramo nastaviti s ovim. Hazim je dao to genijalno ime Stand-up komediji Made in Bosnia. Ti si nacrtao originalnu verziju tih likova koji kao da su iskočili iz spotova dubioza kolektiva. Da, i niko nas ne prepoznaje pošto smo nacrtani na plakatu. Čak je i Branko Đurić rekao, ali ja vas znam, ali nacrtane. I ta se, kažem, priča pokrenula i mi smo uzletili i odletili iz Tuzle i obišli nebrojene gradove u regiji gdje god je bilo ljudi koji znaju za Bosance, znaju kako su Bosanci smiješni, imaju iskustva sa smiješnim Bosancima i nikako da se vratimo nazad i evo nas večeras ovdje. Bosna i Hercegovina je prepoznatljiva po mnogim brendovima i ljepotama, a sigurno jedan od brendova jeste i autentični bosanski humor, koji je kroz ovaj šou imala priliku doživjeti i publika van granica naše domovine. Made in Bosnia donosi nam dobro poznati bosanski humor, koji publiku nasmije do suza kroz duhovite priče o Bosancima. Pokažeš nekome fotografiju dvospratnice bez fasade, Golf dvojka, S paket parkiran ispred, to je Bosna i Hercegovina. Mi smo proizvođači zdravog, dobrog humora, još da mi to, evo nas dvojica smo to iskoristili, pa smo i brendirali kao prepoznatljiv humor i svugdje gdje god se pojavimo, ljudi prepoznaju taj bosanski humor i traže, kao dolaze Bosanci, wow, to će već biti, u startu nam kažu kao, ma vi samo pričajte po bosanski, vi ste nama smiješni. To je fascinantno da mi u Bosni ne prepoznajemo to, mi kao, ma tad ćete vi, tad će ovaj, tad će on. Ali mi smo zaista, mi smo kao bosanski suđuk. Humor je kao bosanski suđuk i to je nešto najbolje, kad lagano, znaš, tako. Da, bosanski humor je nešto što svi u regiji znaju, mislim, stereotip su, ne znam, lijeni, crnogorci, ne znam, ovako, onako, ali Bosanci su smiješni i to je naš najveći trademark kao i naš stand-up comedy Made in Bosnia i općenito Bosna i Hercegovina kao nacija koja proizvodi humor i humoristične glumce i izvođače. Iako se broj izvođenja ovog komada već prikazuje četverocifrenim brojevima, zanimljivo je kako ista nikada nije 2 puta doživjela potpuno isto izdanje, nego su autori iste, osluškujući publiku, u svako izvođenje unijeli dašak nove atmosfere. Svaki put ova predstava, ovaj show nas ponovo digne kad izađemo pred publiku i kad publika da taj prvi aplauz i onaj zadnji aplauz, to su 2 različita aplauza, a onda mi želimo još
još. I to je nešto što je evo živjelo s nama 10 godina i ja sam tužan kad moram reći da neće više biti te forme, zato što imamo nekih drugih obaveza, idemo u neke, moramo napraviti neke novije varijante pristupa scenskog, pa, Bože moj, nadamo se da ćemo svaku u svom pravcu napraviti nešto slično što će biti brendirano i prepoznatljivo kao što je stand-up made in Bosnia. Da, mislim, nadopunio bih Hazimov odgovor time da su predstave bile drugačije svaki put jer je reakcija publike bila drugačija i neko bi se možda nasmijao na početku, neko bi malo sporije upalio kasnije i onda smo mi prilagođavali taj materijal rasporedom šala, jednom na ovom mjestu, drugi put na drugom, prilagodili šale lokalnoj publici, tako da su se i šale mijenjale, nešto bi upalo u par gradova, onda bi rekli, ovo je dobra stvar, nastavimo ponavljati ovo. Tako da predstava koju večeras publika vidi i predstava koju smo prvi put igrali, to su dvije totalno različite predstave. Mislim, da je predstava koju su prošle godine u decembru publika gledala i ove godine u decembru da su to već različite predstave. Šou koji su u petak navečer posljednji put u tandemu nakon 10 godina igranja izveli Hazim Ujčinović i Filip Andronik, publika u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona nagradila je gromoglasnim aplauzom i ovacijama, baš kako je to bilo proteklih godina širom Evrope.